ke wa mo la ka nnete ngwaneso hape thutong ya rona letsatsi la kajeno re tswela pele ka thuto ya rona ho mareka kgaolo ya borobong re tla nka temana tse pedi kajeno tse tharo fela mareka kgaolo ya mareka kgaolo ya borobong temana ya 30 ho isa temana 32 ke re mareka kgaolo ya borobong temana ya 30 ho isa temaneng ya 32. Sehloho sa ka jebulena thutong ya ka ke hore Jesu o phatlalatsa lekgetlo la bobedi lefu le tsoho ya hae. Ke re Jesu o phatlalatsa lekgetlo la bobedi lefu le tsoho ya hae. Ha ke re shebe temaneng tsena tse tharo hore na re fumana ditaba tsa mofuta ofe hona teng. O tla hopola mmohi e motle hore efankgeding ena ya mareka re mothating wa tsela ya sefapano go ya ka mareka. Ke ile ka bontsha thutong e nngwe hore ntho e nngwe le nngwe eo Jesu a neng a sa etsa ho tloha ha re qadile nako yane e leng ra ke tsela ya sefapano ho ya ka mareka. Sepheo sa mareka ke hore Jesu nakong eo o na tibisa thuto ho barutwa ba hae hore a ba lokisetse boapostola. O na nka nako e telele haholo jwale hore a shebise thuto e nngwe le nngwe a etsa ntho e nngwe le nngwe a etsa mona. Sepheo sa hae ke hore a ntshetse pele boapostola a ba matlafatse boapostola bo tlo bo etsahale lefatsheng. Bokeke ba eba teng hantle boapostola haeba ho sena tsebo. Jesu ona a ruta barutwa ba hae hore ba be le tsebo e tebileng hore Jesu ke mang, mme dipolelo le dithuto tsa hae di bolela eng ho batho lefatsheng ba tshwanetse ba di utlwisise jwang. Jwale mona thutong ena kajeno ke e etsang ke moo re mmonang a phatlalatsa lekgetlo la bobedi nnete ya hore e fela a ya Jerusalema, mme teng o tla bolawa, mme o tla tsoha ka tsela boraro. Seo re seng re se bone ho tloha hana jwale tjena, ho tloha ha re qala thuto tsena ka holo ena, ke hore mothating ona go le ona re qadile moo re bonang Jesu a bile thabeng Hermone, moo teng yena isa le diaparo tsa hae ba ileng ba bona di fetoha pontsheng ya barutwa ba hae, mme di ba tshweu jwalo ka lehlwa. Ho bonahetse moprofeta Elia, ha bonahala ho hlaha le yena Moshe eo Morena Modimo a ilang a mo nea molao, mme molao oo a o fetisa ho batho ba Israel. Mme mona ba bonahetse ba buisana le Jesu, mme qetellong ho bonahetse ho sala Jesu fela ba tsamaile. Ho bolela hore boprofeta le molao di fumana ho Jesu, di se di le ho Jesu ka boyena. Boprofeta bohle isa le molao di kopane ho Jesu. Ka ha jwale mona ba se ba theohile thabeng, ha ba fihla motseng mane, e leng thuto eo ileng ra etsa ka tsela maobane, ke tshepa haeba o la ka ya bona thuto e ke fetileng ho yona. Batho o fumana barutwa bana ba 9 ba 9 ba se ba le ka lerata, e le lerata le dikgang, e le phisano moo, mme ho betse ho na le motho ya tsietsing ya hlokang thuso ho barutwa hang, empa barutwa ba sitwa hore ba thuse motho enwa, hobane motho enwa o na le mora ya nang le ngwana ya ngwana a tshwerweng ke sethwathwa, empa ba sitwa ho thusa ngwana enwa. Ho le rata ho dikgang, ho phiwe dikgang, mme jwale ha o tsebahale anthe le tumelo le yona ha eyo. Jesu o fumane ho se letho le tswetseng pele, hobane ke lerata le dikgang, mme ha o bonahale tshebetso e ka ba teng ka tsela efe kapa efe boemong boo.
Yesu e bile tharollo bothateng boo. Taba tsena re buile ka tsona thutong e fetileng. Moshanyana ya neng a na le sethwathwa o phetse. Yesu o bontsha hore barutwa ba ka ba ile ba thusa ngwanena ho ja ba ile ba tibisa dikepa tsa bona e sita le mehoma ya bona dikara tsa teng hore jwale di tebe ka tumelo ho Modimo. Boemo boo ka bo ile ba arabele hang. A bontsha hore dikgang le diphehisano ha di se mang kapa mang pele, empa di emisa dintho kapa di kgokgopanya dintho ebe ho ya matlekelele. Mona jwale thutong ya kajeno o a tloha sebakeng seo, tsela ya hae jwale e lebile Jerusalema. Ke se bolelwang ke temana ena ya 32, mme teng o tla bolawa, mme o tla tsoha letsatsi la boraro. Taba ena Luka o e beha tjena ho Luka kgaolo ya 9 temana ya 51. Ya re matsatsi a sa tlankelwa kganyeng ka ona ha ntse a atamela, a itisa ho ya Jerusalema. Ya re matsatsi ao a tlankelwa lekganyeng ka ona ha ntse a atamela, a itisa ho ya Jerusalema. Ha ba tloha ha o sheba temane ya 30, ha ba tloha ba ile ba haola ka la Galileya. Lena e bile leeto le lelelele haholo, hobane ke leeto le nkileng dikgwedi tse 6 pele ba fihla Jerusalema. Lebaka la ho nka nako e kalo e ne le hobane Yesu o na ntse a feta dibakeng tse fapafapaneng tse ding, a ntse a ruta, a ntse a ntshetsa pele tshebetso ya hae ya ntse a etsa. Ba tlohile ho bohlokwa ho wena moruti, ho wena moefankgedi, wena moreri, wena ho tseba ditaba tsena hantle. Ba tlohile moo kgweding ya Loetse. E ne le kgwedi ya Loetse ha ba tloha mono selemong sa 28 AD, 28 AD. Mme ba fihla Jerusalema ka kgwedi ya Hlakubele, ba fihlile ka March selemong sa 29 AD. Gore ka nako ana ha re ya Jerusalema, o hlile o tsamaile nako e kalo, kgwedi tse 6 a fihla ka March Jerusalema, mme ile ba ha sa ile Jerusalema jwalo moo ha sa kgutlile. Yesu kgweding tsena tse 6 o rutile dibakeng tsa Galileya, a ruta metseng ya Judea, a ruta Berea le bo Berea, bakeng tsa Berea. O fumana taba tsona tsena ho tloha kgaolong ya 9 temana 30 ho ya kgaolong ya 10 temana 31. Empa ha re betse re bala Johane kgaolong ya 7 ho isa kgaolo ya 11, o fumana hore o bile a ba fihla Samaria moo a bileng a ruta le hona teng. Mme taba ena e bolelwa ke Luka hore maetong ana a hae, ntho e kgolo eo a neng a e ruta, a e latella mono hore batho ba tle ba e tsebe, eo a neng a e ruta haholoholo moo e ne le hore batho bana ba tle ba tsebe hore na hantle Yesu ke mang. Ke yona ntho ena a kgutlang ona a ntse a ruta hape hore batho ba se ba tseba hantle hore na Yesu ke mang. Ona ra se ke a tsejwa ke batho hore ke mang. Re ka e bona taba ena hore ho mareka kgaolong ena ya 9 temana 30 mo a reng Jesu o na sa rate ha ka tsejwa ke motho. Ntho ena ka senkgwetjhe ke e bitswang messianic secrecy kapa messianic secret, lekunutu la Mesia. Le ona maeto ana Jesu o na sa rate hore a tsejwe, a se ke a tsejwa ke batho ba bangata hore jwale o tla ba tlohile mona, o sa le Berea, o sa tlohile mona, o sa le bakeng se itseng, o na sa batle taba eno ba tsebe gona hantle itinerary ya hae eme ka tsela efeng. O na mabaka hae ne le yana mabedi a ke tla rata hore ke a behe hona jwale. Taba ya pele, o na re a se a iphumana a tshwerwe
ke Herota, jwalo ka ha Herota ana mmatla ka dintja di dikatse, a mmatla matleng. A ska iphumana a tshwerwe ke Herota, mme Herota a sa bile a isitse lefu ho yena. E so be nako. Taba bobedi, o na batla kgutso. O na batla kgutso ho tibisa thuto ho barutuwa ba hae. A batla sebaka seo a batlang a be le nako le bona. E ne e se morero wa hae hore a be a eshwa kae kapa kae, empa baka sa tshwantseng ho shwela sona ke Jerusalema, moo a tla bolawa teng, le teng ka nako e tshwanelang, nako eo Morena Modimo a e badileng. Ke sona se nang a se etsa. Jwale hantle moo Jesu na ntsa rutang leetong le, Jesu na ntsa rutang leetong lena le hakana ke re kgwedi tsena tse 6 Jesu na ntsa rutang. Ha ba potso ena, re ka re o shebe Mareka kgaolo ya 9 temana ena 30, o ye ka yona bo felle kgaolong ya 10 temana ya 52. Ke hona moo o tla fumana hantle thuto ya hae ne se e le jwang, empa he re tla nne re ya ka yona. Motho o tla fumana hore Jesu o bokeletse dipale le ditshwantsho tse itseng ka ga thuto eno mona mekereng kgaolo ena ya 9 temana 30 ho ya kgaolong ya 10 temana 50. O bokelletse dipale tse ngata le ditshwantsho tse ba rutileng ka tsona, ruta ba rutwa hore ba tle ba be le tsela ya ho tseba seo se batlang. Se seholo seo Jesu a neng a se ruta ho barutwa ba hae e ne le hore botebo ba nnete kapa botebo ba boleng ba nnete. A re shebe hantle tabeng ke re botebo ba boleng ba nnete mothong, botebo ba boleng ba nnete mothong kapa nthong e itseng, bo fapane le boleng bo lefatshe lona le bonkang kapa le bo bonang ka teng. Ha re phete taba eno hobane ke taba botebo ba boleng ba nnete mothong kapa ntho e itseng bo fapana le boleng bo lefatshe lona le bo behang ka teng kapa le bo kalang ka teng, e leng sekala sa lehodimo sona se tla tlameha se le tibile haholwanyane ka motho. Ke batla ho bua le ke etse mohlala, re etse mohlala hobane taba ena e tibile haholo ruri, e thata haholo ho itlwisisa. Ha o etsa mohlala mona ke hore seo se bolelang Jesu mona hore eo a hlileng e le yena ka sebele ya tlang ho pholosa setjhaba lefatshe, ke yena ya tla utlwisa bohloko, a bolawe, a nto tsoha ka tsatsi la boraro. Lefatshe le bona motho fela tjena ya tshwantseng hore a bolawe, a tla etsa anthe ke hona moo botebo ba nnete ba boleng ba Jesu Kriste hantle ke hobane ke yona tsela eo Morena Modimo a nang ke tla pholosa lefatshe ka tsela ena ya hore ke nnele mora wa ka a tla tseba ho bolawa a tla bolawe ka tsatsi la boraro. Taba tsena o di fumana mona ba re keta ho bala teng, re Mareka kgaolo ya 9 temana ya 10 ho isa temana 32. Ho ya ho nka chapter 10 kgaolo ya 10 temana 32 ho isa 34 le ho nka temana 45. Dintho tseo ka di kopanya kaofela mona. Ha re tebaneng ya 31 mora motho o tla neelwa matsong a batho ba tla mmolaya, mme ho bana bolawe o tla tsoha ka letsatsi la boraro. Seo a neng a se bolela ke hore ntatae ya mahodimong ke yena ya tla nela mora wa hae ho ba bolai, mme ba tla fela ba mmolaya. Lebaka ke hore ha ho tsela efe kapa efe
eo lefatshe le ka bolokehang ntle ho tsela eo. Re ka bona se bolelwang ke Paulus ho ba Roma kgaolo ya 8 temana 32 moo a tiisang taba ena hore wona ke re temana ya ho ba Roma kgaolo ya 8 temana 32 hore wona o sa kang wa qenela morao ona wa sebele wa mpa wa motella rona bohle na o keke wa re sisa ka dintho tsohle le yena na. Ha re fetela temana ya 32 empa ba ske ba utlwisisa taba eo mme ba tshaba ho mmotsa. Ke a tshepa mmui le wena moruti wa heso o tla hopola ka makgetlo a mangata ao mareka a bontshang ho se utlwisise ho barutuwa ba Morena Jesu. Ha o sheba ho temana ya fumanang ho Mareka 8:31 e reng empa Jesu a tseba mme a re ho bona nna le lekanya ho ba ke rialo ka hobane le sakalanka mahobena ke khoile hopola le ka ruta ka yona dipelo tsa lona di sa le thata le jwale na. Ke ntho eo Jesu ana thulana le yona nako yohle kaofela hore barutwa bana la ntsa tsamaya le bona ba die ho utlwisisa bona ke mang. Seo re se bonang mona re bona mareka a sentse ke ho bontsha ho se utlwisisi ho neng ho le teng ho barutwa ba Morena Jesu. E ne le hore ho tsebahale hore ha ho mang kapa mang ya ka tsebang Jesu fela tjena ka tlholeho. Ha rena ho tseba Jesu fela ka tlholeho. Motho o tla mo tseba ka ho dumela ho yena. Ha se ka bohlale ka tsebang Jesu, ha se ka masene re ka tsebang Jesu, ha se ka baka la dibuka tseo re di balang ka lebaka re ka tseba Jesu. Re ka tseba Jesu fela ka ha fela re dumela ho yena, mme re tlang ho newa ke hona re tlang ho newa ho mo tseba. Bona barutwa ba Morena Jesu ba phetse le yena e sita le ho tsamaya le yena nako e telele ba ntse ba sa mo tsebe. Empa ha sa tswile bafung le ha mpho ya moya o halalelang e se e dutse hodima bona, ke hona moo ba mo tsebileng ba to dumela ho yena. Bana beso, bana moruti wa heso, ha re ipolokeng tumelong, ha re ipolokeng ka mehla tumelong ho yena ka mehla le mehla, mme re tla bolokeha ha re se thapelo. Ntate wa rona le hodimo re a leboha ka thuto ena ke bophelo ho rona, ke matla ho rona, e a bontsha modimo wa rona hore re hloka hore re phahamise ka hare ho rona tumelo ho Jesu Kriste, ho wena modimo. Re fe le hore ke letsa tumelo eo ho kopa tsena ntate ka Kriste mmoloki ya bakongwa le mehla sena bofelo. Amen. Khotso Mohamedi mohi, khotso thuto ya rona ya 64 e fella mona. Re tla kopa go tloetse subscribe tlase mono. Ke a leboha. Khotso e be le wena. Khotso.